أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوني نعم ماما ننجرير ما أغتاو دنجرانو أرو أغولي لخو كوني نمبنا أو كنكني أو أستاذو أبو بكر حيدرا أو كوين خرخرنتو كتياري كاوموسكه من تي كننجي هالي محمد مامي بن باجغوا كويني kennanga ale alhasan samura wa kuini mosiri kalandire ke wallenga aro siti mamrun suka humante ayugumanda ya garma lemninda khirse ko kuini kharkharante ko ta suka humantenga kennanga ale volontaire seru o kuini mosiri idur khotenga watini ya rabbi ho gara gurbane warari arna ya warjage ora dangan arna ya qubani kana tare ora suka humantenda wa ka siti ke kama mobe arno ka hundi jannatul firdaus ne ke mo inshallah kenna gale o wala lakhike orni dangitay o ga nyigara waran no khube harsa badir gajanganu ona kunya kamana iqtisam koni alla gara sahaba no benu warjaga iga shede badir khurayni do alla harim batenne mando kisenga kama alla ga yingu kama nanti i'malu ma shitum faqad ghafartu lakum kembrenga kenga ko sahaba no benura sahaba nu benu gama shere badr khurayni iya ganyi bakaro badr dungonum bate kenna ga halle badri me dungonu yi me darno wa sahaba nu kutunyi darno iya ganyi bakadu bate na sawunya ke sigira qore Allah ra kenyura Allah ti ho galun rainanya iya huma kembrenga kunan kawanan tuyi baka sahaba nu kutuno mena ken sabura o kamana itonun saw ataron gama wani gara waran nukube salamatu bun aslam ora ken qisan sawa taron kama ora ko inanti Allah hare ne mando kisinga kama ara salamatu bun aslam ara ken qi aro amr bun umiyata ad-damri ara kun suro ile qiqata abu sufyani agar qis sawabu be ora ken sawa taron kama sawu be garti iqindenga na sawnya kahirnum panana sere wara tigenan ga Allah haren kanema Allah ra iqi haren to inikenga kem pila masro uma kemra la renti ya khana garo jopa ti jamfanga kembrenga la budda o kahana na amenyu ya kembrenga alla renda kusro hilqi ken salamatu bun aslam aro amr bun umiyata damiru kembra qisabo bu ken ora ken sa'u ataron kama kembra hasa ke sahaba go kingani badir dunge kingani salamatu bun aslam ya tar hugumunda ko yinanti gajange beganya badir halle kinan uhud yara kenya aro gajange gabe Allah harin ngarntaawu agaja kun su ko manden gajange honya Allah harin ngarntaawu nar ken su ko manden nali abubakar kiyeni nali ma senamor kiyeni gajange wono woti ni kenda ghazwatu jisir woti kenda gajange beganya mpongen kama gajange ke yungu maoni abu ubaida yama ke abu ubaida aro abu ubaida amir bin jarrah bin usman aro kenta bana kina abu ubaida tanai dongu gajen ke yungu mawni kiyama gajen ke islami gabe shahidin purawo na sawabunya gajen ke ni kamana nyam pongen ya kama wata azwatu jisir anya se nomor kenyari kembrenga sahaba gabe yire jini himenu warnda ji ito jini kembra ke sahaba kinyani salamatu bin aslam ya aken shahidin purawo ken gajen yari a shehrin purawo ken gajangari kembrenga harsa badir dungonu oni dangitiya ogo ni ken sahaba be ken sahaba khore atu inten mosiri wati ganda abul haytham bun tayhan kembrenga ken ga shere badir khore ni do Allah haren batenne mando kisinga kama
abul haysam ke atoyen abdullah bun tayhan honu ti ta toyen malik kembirenga anyi qilliti iddarun dan toyen kingani haysam are nyugo haysam kembirenga alle nyu hananya ni kinga anyi qilliti kenya toyen nas kenya sababu ya ma togon kote ni me sorenga ornari tar khugum mena honura ko ina ta togon kote honuti abdullah honura ko ina ta togon kote ni malik ay kembirenga akoni tuinte abul haysama kina alle nyu hana kenya yi kinga na darun tan to ngalle nyu hanan to kenya sa kama kin haysam ya abul haysam bun tayhan tar ko gumunda ko nanti madinan kondi serebenu gadiga aqaban quray tanyere aro halle sere aro yaru hilli kembirenga kubenu wa shere gilil lansar nundi aqabatul kubra nga kembira tige sahaba nyaari ke badri dunge nyaari kinga abul haysam bun tayhan tanyi kundi kembirenga alla arengara surota miro hillo benya yungu menga aqabatul kubra nga gilil ansar nundi ke sahaba khore ko ka hanari kinga abul haysam bun tayhan ya kembirenga a shere uqbatul kubra nga alla arendanya yungume alla arendanya yungume alla arengara surota miro hillo benya yungume gilil ansar nundi ke sahaba khore atakhaw kundi kita alla arenda aga mare maulo arkona birambe hijra nya hale ala arna mare maulo akendo usman bin maz'un yana radiyallahu anhuma ala arenda mare maulo arkena hijra ampalle kemra abul haysam ara hadisa igo hilla baka alla harenga ara hadisa igo hilla baka alla harenga kem padisa hadisa tuindani ke sahaba khore ana kem padisa hilla kem padisa na kangai abul haysam atira mu Allah harenga nemano kisenga kama Allah harenti ati serebe ganati assalamu alaikum kembira an kembe ke anta assalamu alaikum anna an kembe ken no khuy kembira ngati baraju tami kenganda on baraju tami kitana keri kembira serebe ganati assalamu alaikum wa rahmatullah kembira nga ken kamane ngo tampile baraji kitana anti kisengo akama aro Allah hine serebe gana ku lafuzunu hilikoni kembirenga tangu tampile baraji kitana ati hilla qariti serebe ganati assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu kembira serebe gana ku lafuzunu sikiko nanti assalamu alaikum kisenga kama aro Allah hine aro Allah khairi kingani barkinga kembira ti serebe gana ko nige kun mori tangu tanjike baraji kitana na sawunya akonesu assalamu alaikum ken baraju tamiya wa rahmatullah ken baraju tamiya wa barakatuhu ken kan baraju tami kembere akomi aw tanjike baraji kitana ke kon mori ila ke hadisan hilla baka koy ken ni ke sahaba khore ken abul haysam bun tayhan ila hadisa ke hilla baka ken kembere oy mego himbe kapai ken ni sasa serungo himbe koni nande assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu dongo kenyan akon mawa ka hono ta'ala kapai wodi ta'ala ke kema hille baka Allah hare ma ne manu kisenga kama Allah hare ngone ra ku hadisa bega hille kengani abul haysam bun tayhan hadisa ke kembrenga ku kon mo no siki ara kya hilla baka Allah hare ma ka himen go ta'ala kapai kembrenga otini kema hille baka Allah hare ma na sawun himbe hadisa yime hilla kenni ke sahaba qura badr dunke kengani abul haysam bun tayhan kenti tira mu Allah haringa nemando kisinga kama tiserbe ngati assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu tango tanjike baraji kitana kakebe gani ta'ala o makemugay kembere nga saruna idu krosi ta'ala ke konnenga kempiti aiwoi na sawunya hadisa bega hille baka Allah haringa himbe gara hadisa mpilla ga kembe no khobe kembere nga saruna idu qoto ina kembe ni ken no khoy harnay ta'ala kuna nanga ngabasisa ka hadisa bega hille hadisa mpilla na ima to gombe ga karake kana abul haysam bun tayhan ya kembere nga saruna ikilu to keri ka kebe gani afati ranga sa tar khogumu nda men sori kendi tar khogumu nda men sori kendi honura koy nanta fati dingra nuyona ka himbe konananga gabo kunda koy nanta fati hijiran tampile sinindi ta fati kenyeri kembirenga Allah haren koni fati ajondi Allah haren fati nga ara suge go koni ken suge tar khugum da ken pilla bakama ken suge na kangai ati
جدعت أذاننا وعنوفنا غداة فجعنا للنبي محمد. لقد جدعت أذاننا وعنوفنا غداة فجعنا للنبي محمد. ati Allah ren fate nga kura tanya khomi otaronu nga kuti bakoya anya khomi ononu nga kuti bakoya birambe oga gigiran kose baka Allah haren fuintawa oga gigiran kose Allah haren fuintawa kembira tanya khomi otaronu nga kuti bakoya anya khomi ononu nga kuti bakoya kembira keben ke sahaba khore ken Abul Hasan bun Tayhanu Allah haren fate nga ko rake suga sawon kembira nga a khomi sanga kare nsuge kembere harsa badir dungonu ogana dangitiya sahaba tanono wati kenda ubaid bun Tayhan kena Abul Haysam akhiwonga wati kenda ubaida bun Tayhan ken ka sere badir khurendi do Allah arembate nemanu kisenga kama ona dangi ken sahaba khureta tanono ken ka twinden mosiri wati kenda Abdullah بن سهل بن رافع كمبرا كان غشيري دو الله هرم باتي بدر گجنيا ورا عبد الله بن سهل بن رافع ورا قسان سو اترون كما كبه غن عدالن كو غران كوما اغاري الله اغرا دلغاسون غرنينا سروني رخيكتا الله هرين ننتي كون سلاما او الله هرين هوكينيا كونو هين قران القران ورا كان قسان سو اترون كما kembere nga kun soro tumiri ke sahaba qore wari badir dungege ken Abdullah ibn Sahliya ibn Rafi' wara ken qisan sawa tarun kama wala la khidan de gero ontarno duro ken wala nde hila khari soro tumi be Allah renga re khinan tinda udal kon garan kon qaramu de Qur'an yaro dinana kembere ke sahaba wo iro mena kembere nga sahaba be idgante igati woro kin khuraisnuwa akenga madunge digenga aga dingira wona aga keno keta aken goni ura shedin pura woni no wara qisan sawata ron kama nandangi kembra ke sahaba okundi ken badir dungeke ken nangi hale tarugum na ko inanta wala ke sahaba kemo ken kembra ken nangi hale harsa ogana dangi tay sahaba khore kanono sahaba be akhbaran tu indengani mosiri ودي كان صابرا قتادة بن نعمان سيدنا قتادة بن نعمان رضي الله عنه أكين قاشيري بدر قريندي دو الله هرمبتي نيمان دو كيسينغا كما قتادة بن نعمان أما ياتوني أنيسا صحابة قري غونو Unesa bintu Qais ama toyno Unesa bintu Qais sahaba qurqure wono ken sahaba twindeni hadisa gumu ma mosiri wati kenda Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu akendo ke sahaba ken Qatada ibn Nu'man ya aroke mo mai untahawe aro Qatada to mai kuntahawe Abu Sa'id al-Khudri koni kembra ngana Abu Sa'id al-Khudri tonkoni hadisa gumu ga tu mosiri kembra kendo ke badir dunge kinani Qatada ibn Nu'man ya yo mai targugum nda ko nanti Qatada ibn Nu'man birambe iga silamaw Mus'ab ibn Umair kiten kama Madina akemi qalen to kenga akendiga Makka ti Allah rengo no kube foki indiga noy kembra diga Makka nandiga Allah haren no khunga targugum nda ko nanti ato Allah hare ma ko mana Qur'anan qara ma sura yugo na raken durusi sura gille yugo no wote suratu Maryam ara suratu Maryam suko manten durusi Maka Allah hare ma ne manu kisin akama kembra kempale ari Madina targugum nda ko nanta ga yin Madina kotabe arani suratu Maryam sudurusi ndenga ma aranya ara suratu Maryam sudurusi kembra ro Madina nayi suratu Maryama durusengo aymene kenanga ale ar hadisa mpilla baka Allah hare ma ne manu kisin akama kenanga ale akhiyo ken Abu Sa'id al-Khudriya ken hadisa hillana khoreke kembra ken qal hadisa mpilla baka Qatada ma baka Allah hare ma ne manu kisin akama kenanga ale are me wona ken to Umar ya ken ka hanar hadisa mpilla baka ma
aro ser gabe gabe gili sahaba nuni aro ser gabe gabe gili sahaba nuni kenna ngale mu'jiza yugonya Allah harenda mu'jiza yugonya kenya ke sahaba yugo Allah harenda nya ke sahaba yugo ay kenna qatada bun nu'man ya ke mu'jiza na kangai ora ken katay nan dangi ora ko nan di badiri gajanginga kala hunce nda ken kita i yaren tatenyar nan kusa ya hunce ke buni nan kusa da ya hunce buni selanga ma ya hunce ga wani sau akan gambaran kam kembira kebe gani yaren kacin a ken wani makuti anna tunan di ya hunce kacin yawai kacin yanayi dongu ya hunce ke abu kacike ajili jolonten to kacike kembere na sahaba non ko sagra me kenno khune ala ren sahaba no hinne ne me o makarni me kenna qusui sahaba no da me honura ko yinanti ona ya hunjege kutu ya be hoga makita na gajen kutenya tikinga kembere o hami me nanti woni ya ke kacen kutu bakai kenga ya hoti hore kaneto talla ren wayre uma kutu hina tinsigi iwara mo ngoni alla harenda ne manu kisinga kama kenga nya bane kengo sagari tampaga nanga kata Allah haringa na mongo na Allah haringa ata Allah harinda ati kayer nun kala huncenda qatada bun nu'man kitari arakiti yagani ti ma ya huncengo bakanan sau akanga marankama ogo koni o hamin nanti orna kutu kenya Allah harinti tuma ya huncege kutu tuma ya nkacheke kutu tikembira turali una ferenya urali kembira o kahari na deme kata Allah haringa Allah harin ko sagara ya huncekeri kiteni nan ko sagara sage ya ambote keri ya hunce ntigiro no ya ambote ni ngoza iri kite masa kama kinga nya bane kenno kusui ya ke sage imondi anati homa domina kita himmenu mego kama na diame ke ko kunti ala rengara ya kero ni kunyi mesamu ya bega bu aro himbe ga mabu isamu kundo mena qatada tu imeti ike mesamu ya okuro mena himbe ga buaro himbe ga mabu tini di iri den farasin tu ti tagumance banai ala harengara ikitena ya hunje berondi iya ompilisu iga na banen tere na kenwi anga yini kenya rena li dinanta hoga ma himbe kitai ala harengara himbe rondi kenyime ya relungo dinanta hoga ma himbe kitai kembera tikenyi idden farasin tunu tikemo wai iga na Allah hinantina tudro ya banen tere na banenwi igana banan kana tere na banen wi wanyini Allah harengara himbe rondi kenya ya rena li dinanta baneki kembera Allah harenda ke mu'jiza qorenya qatadatu dangani qatadatu bun nu'man radiyallahu anhu kembera Allah harenda ke mu'jiza qorenya tar hugumunda ko yinanti kebe gana hunain gajangen a sherero Allah harembate hunain gajangen ka hanali hunain gajangen ken gajangen silaminun jatenyi gaba kahirun mosiri tar hugumi ma gajangen be ganya silaminun jatenyi gaba kahirun mosiri kin hunain gajangen banai na sabunya silaminun kene wujunu tamiro hillo na sabunya wujunu tamiro hillo Allah harendo kunyambu madina nan liga makka bo maka quraisunu benu ga silamawo kun ka hana jaten diga ma wujunu hiliya kembrenga a khomi kahirnu islaminu ga wujunu tamiro nato dongu kahirnu ni wujunu nati sirai kahirnu ni wujunu nati sirai kembra islaminu nyaga iduri kenga jangere mosiri igawendo marsa a honu mera ko nanda lengi khoni ga yanyu kungo ma wa kenga ale jamango ma lengi honi mera ko nandi lengi khoni o mero gwanyano dura kinganya ala ro jarabi ti imenu digan kanen sawabunga igawe kinya ga haigaru masa kemero kahirun na mekita amadangi wucineri silaminu nguru kahirun kada silaminu amadangi wucineri kembirenga ma alla lagari ma foga nyana silaminu kama na silaminu dema hilla garunga silaminu nyanganye iro qabila bera mekita wadi hawazin qabila alla gana dunyatai awati ngana kin ora ken worno adde tayndi na wala ka kenga jangere ke sahaba yugo nyaari kengane qatada bun nu'man ya kembira ni kenga jangere kembira kendangi halle tarxugu munda hilla baga qatada bun nu'man ma ati wuro yugo ti kamenda hina sawho ngati nan sami sawho salen kane honne kamenda hina kamenyi kamana quraym buni ani kamana gidi man kayni da ani kama quraym buni anga tu sawhon salle kemo nambe kamenga na hina angabari sergaben ta hadarni misirendi surtout serbe non nokunga lato kembera qatada bun nu'man ati kamendi hinesu ike digaro ike da misirendi yo munana sawhon salli do Allah haren palle kembera nige ta onden do misirendi kamen ko saga ngalanki kamenga ngalanki
a quraylo ma misire ni kemira ta la rendi ke ta ontengari misire nondi aretu ken no kusala rendi tel qatada to tel anya kamoga kemira ati alla qatada to ti alla rendi ngani ati ke goni ira kanu ina sahon saliran palle na sawunya kamenga na hina sahon jamanta gabonu kemori ikira kanu ina sahon saliran palle kemira alla rendi salinga na nyeme tankiya salinga na nyeme ankiya kemira o salli kemori uga salli wati be salinga yime qatada bun umana tike kinye alla harenga ne manu kisinga kama kenno kusuti alla alna tamaron kite wo to tatenga alla harenga tamaron kite wo to tatenga na kenkini ke alla harenga kenkini ke bana ati diga ke wonyana ke qore mbune andangan yara ankara na angana kinyankara angana hobbine be war tatenga kembirenga anna kenya na katu yaro agosehne anna kenya na katu yaro agosehne tanna to shetanani kemira tige gara tamaron kite keri kitani bane qura yan kusaga bu idangan kemira nya ko trosimo ira kumu bolondonga non migo digana ikara iga di ikara watibe ala rengra ko mowe ikombenta te yo kusaga hobine go wari na sawnya qura ngi ma tamaron kite go ma qura munira ira kempo bine wardro kusaga tamaron kite kena na kadu ira kem pagari mo siri ko ma ala rengari nyamarte mowe ira nyi hobine ke anyiga nya komi tankulinen sauranya tankuline anya tankulinen sauranya kemira ira nya nakatu komi ala rengari nya mar mowe ja ira nya shetane kemira keni dalle himbe wako ina ndi shetane awile ne na nya hogabe gabe na losarun kombene aroyile na samaka aroyile na hotanai kemira nga ti ira katu komi ala rengari nya mar tay mowe kemira tar khugumunda ke hilla baga qatadatu bun uman ma kemira tarugum da koy nanti qatada tuime ta fati sena umaru khalifa unga atinyari afati umaru khalifa unga atinyari kemira ga fati sena umaru ya ansalli ahurenga umaru ansalla ahurenga kennanga hale umaru ro serebenu ga yanka qabru no na saundi anna to hurenga ne do qabru ne serebenu go no qabru no woni amma rentintu wal man min jankite wal masrebe akanengo ad mosiri anga yin kunyo yankana qabru no wandi na huren sawni kemrati umaru badir dungonun kanu yar mosiri badir dungonun pingan qorama mosiri ken sawra umaru mi yanka qabru no wandi serebe no ga yankana qatadatu bun uman radiyallahu anhu na sawni isawra lagarenga kemrati umaru mi ken jamari kemra umaru ra sawni qabrundi ta fati na wonto tandume arosino kray afad na wonto tandume arosino kray kenda nga hale harsa badir dungonu o wana dangitiya sahaba tanano wati kenda ubayda bun aus ken kahanani badir dunge kembirenga harsa o wana dangitai hotanano wati kenda nasr bun al haris wa hagra ho ko kesu komanteni ausu qabla bego madina wara to qabla quru hilani madina ausu aro khazraj nangri gilis sa'd ibn muaziya aro ogra ho ko na lawara makiya suka humanteni ausu qablan serunye omaro khazraj qablan hina kembirenga o kamana ausu qabla o kamana kunya toki me gili lansar nundi muhajir nan wara kun su koni ko nantla kembirenga o hay lansar nu yari kembira ausu dungonu benuga sere badriya do ala harimba de harsa o hay kamana kunya jade kembira nasir ibn al haris ken qani badir dunke ken nga hale sahaba tanawno wati ken mu'attib bun abdullah ken qahanani badir dunke ken birenga badir dunke tanawno wati ken abdullah bun tariq ken qahanani badir dunke abdullah bun tariq alla rengra sorotu mi beqi do udalin ko do garran ko mi gra sorotu mi ku jamba no kari kembrenga abdullah ibn tariq aken kundi abdullah ibn tariq wo kundi kembrenga ora ken kula kun kesan sawa taron kama wala la khidan dukuri kembron tan ora khelo kende tayni yere hilla qari kembra harsa o na dangiti badir dungonwa sabata non wati kana mas'ud bun sa'd bun qais ken kani badir dunge kemira targo gumunda ko nanti ken fati khaybara gajangere honura ko nanti afati bi'ru maunata geren khu ira tanyere sahaba be ira daga Allah harenga nanti kiani harsa iga daga Allah harenga nanti ikun serugon islama o talare na serukine wor qur'ana
aro bane ke homa latome kere ala renda tanyere sirara kenya kiliya kembra tanyere seroku idu jamba no khu dingra be woti beru maunata gere no khu kembra ru jamba no nukari tanyere sereke aga buti sorohiliya asuka mantenkara kembra kun sorohili amru ibn umiyat ad-damuri anyi kundi alla gana dungate o ora khenkata inandangi qa wana ke an qunyime wa detail ni na wala adangan honura ko inanti ke sahaba ken mas'ud bun Saad bun Qais honura ko inanti a sherin puragu kinga jangari kenanga halle harsa badir dungonu o wana dangitiya sahaba tanono woke sahaba tanono woke ankli Abu Abus bun Jabir radiyallahu anhu tarqugum da ko nanti aken to jahila woni nan sama salama on kane kunya khili Abdul Uzza kembirenga Allah harinya na to on sawu Abdurrahman bun Jabir ato yanke kembira birambe agara lenyi won kita alle nyi go kenya to na Abus yo ko sagara adarun tan to nya Abu Abus bun Jabir kembirenga aken qahanani badir dunkei aken shere badiriya do Allah harin bate nemano kisen akama tarogum da koyi nanti serebenu gara Ka'b ibn al-Asraf sahabanu benu gadi kari badir dunkonu kunyan kawame nandu kari Allah harin gara sahabat haqabe qi nanti koni wasana Ka'b ibn al-Asraf ya himbe sugen sauni na Allah harin logo na silaminu logo na silama oyime logo kemira Allah harin gadi yel koni wasanai Muhammad ibn Maslama ro kun kasan sa taronga manandangi kende kapale mu ira ko nanti gun Allah harin asana donc serbe gan ken groupe ri ke sahaba qore nyari kingani Abu Abs ke kembrenga akar nanu ke ben Ka'b ibn Asraf kallanu anyi kundi kembra badirinya kennan hale tarugum da ko nanti awul lagaru Allah ra jarabi ti yare ti hingua birambe aga hingi Allah hare neman do kisinga kama Allah hare da gumai wo kinai Allah hare da gumai wo tuna kinai Allah hare da gumai wo tuna kinai Allah hare ta dangan ati tanawwar bihazihi kembira warne ya tike gumai kenya Allah hare mu'jizai woi neman do kisinga kama tar gumunda ko nanti ke sahaba kin Abu Absiya bire agana guma kergi kitendi keda no kusu dige ngara kanu awrano awarne yana komi hoganta ya kana guma ke buyi kitendi bane awsage ne hingundi awsage ne ya hinginde kana Allah harin guma kergi kitendi bane awarne yana kembira al mujiza bi yugonya Allah harenda ke sahaba yugori Allah harin ngara guma be kine kenya Allah harin mujiza yi ne mano kisin kama kuma Allah harin mujiza nun gaben mosiri ana tana jate an tambini na makin akhin ba kamera kina Allah harin mujiza yi ke sahaba yugo birambe aga hingi ara guman kine ata dangan tanawwar bihaza kembra tanawwar bihazi kembra ti warne ati ke gumai kenya dangan mujiza ataro gumunda ko nanti tafati na wunto tanjike aro sino na tafati hijra tanjike ro sino na tandi afati sena Usmana kenyere afati na wunto tanyere sine tagafati sena Usmana yansalle ahurenga kene ge sahaba qore Abu Absi sena Usmana yansalle ahurenga kembira har sawana dangiti badir dungenga serbe go tokina kinga kina Abu Burda bunniyar tarugum da ko nanta keno Abu Absi so qabla banere birambe ga salamaw kembira himenu ga besi qabla mboren qosenga yo qabla mbornun qosono kembira tuku suro hilan Abu Abs aro Abu Burda bunniyar ku suro hili ikunya mbesi qabla mbornun qosondenga qabla mbornu yo qosono kembira iga salamaw iri qabla mbornun qoso kembira kebe ne ke sahaba qore kingani Abu Absiya aro Abu Burda bunniyari kembira kusoro hili suin qabla banari uhagara hoko ke suka manteni ausu qablain qausu qabla ablo faranga bigabeni banu abdu wono banu amr bun auf wono
banu qablan gabe gabe ne ma so koni wo meyini qabla qurebe wati ganda aus kembrenga harsa badr dungono woni dangitiya o mare mu harsa badr dungonu woni dangitiya harsa badr dungonu woni dangitiya kembrenga oni ke sahaba be harsa nambo khan qablari banu amr bun auf harsa ausunu ora ko nande qabla qoru hilli yaw madina ausu aro ghazraj dongon ausunu ya kama harsa dongo asim bun sabit radiyallahu anhu bun abil aflah asim bun sabit bun abil aflah kenni badr dungonu ken shede badr khurayni do allah haremate nemando kisenga kama asim tarqugum la koy nanti sir hananu ben waro salama woni gilil ansar nundi kembira asim wokundi bun sabit asim bun sabiti ora qisan saw ataron kama wala la khidan dekeri suratu mi be allah harengaro khi no kin udalun ko no gharran ko ngaru jamanu kari asim wokundi ora koy nanti asim bun sabit bun abil aflah akenya lahilun mutu allama nanti ike inda hakarta mununu kahir ma abada kinnan ya halle inda katini kahiriya wa kahirin ta katiniya akenya ken lahilun mutu iro allana ora ko nanti uhudi kota kala saranu benu ga golli mosiri asimu yikun asim bun sabitani kala ntu mosiri akenda sergawe kari gili kahirun li uhudi kota ora ko ina tara yare go remen kari ken sulafai ara kelle men kari kembere na sulafat bintu saadi ara kelle men kari kembere na ira leme ke otuna ndia asawni make ora ko ina ndi uhudi kota yarum bugro kahirnum batena ligga jangan qurayni kembere leme ke otu ira nyongingo khene idiga sawni imawre makira tirni tele kona ankari ati asim bun sabit bun abil afla tikenya nikari kinga ya make khanara take mutu tima igara dlomini asim bun sabit bun abil afla yonkulan kabani tima igara dlomina yonkulan kabani ora ken qisan saw ataron kama birambe ugaru jambanu kari kembirenga kebe gani banu lihyan gonga qabla udal aro gharra qabla dongu innata naburendi ito asim huremutunu nandiga gaga ke yagare ken sulafa bintu saadiya himbe hagara ke taki burewtu nanti iwo dlomini ayon kulan kawani ibrahim ya khabarangi da nandi asim nanti ura shedum purawni keta idiga tura huremutu nandiga gaga ke yagare kembrenga allara asim tanga titulenga tulunya na seruku kabai umagata tindonai birame uti unsigi wuronga naro ti wa hure mutunu ti tulenta ho wali woroni kenga go jila khebe jike ko saga sege nankima asim hurengo saka no khube kemrenga jinya nkati ahurenga jinrondi kemrenga adiga alla la muredi aw lengina serenda qabru no khutu serenda hure no khutu kemrenga alla rangar tentanga kahirnunga ahuren kahana alla ratanga kahirnunga kema asim bun sabit bun abil aflah akin yugo sage mosiri tarko gumunda ko nanti badri wuro birambe allah harendo sahabanu nemano kisenga kamaro sahabanu ga kin badri dingirani me gajengo nyana no kube wa keno wuro ni yile ngana kare gajengo nyana allah hare ara tirnenya asim bun sabit bun aflah baka i gajengenya moma na sababunya badri gajange kinyani gajange mpan hananga kahirundo islaminungo ni metake na mekarari mosri kempananya ni ya badri gajange kyan sabura Allah arenda ke sahaba kore kin asim bun sabit bun abil aflai na tirni baka i gajange nya moma targo gumi wonda ko nanti Allah arenda jaman su ko mantenya tirni gaja kuren jaman su ko mantenya Allah arenda tirni jongo e kata kun su ko mantenya tikinga ya watibe ti asim bun sabit bun abil afla ti kenya na jabun kini ti asim yana jabun kini ta asim ra jabun kina ta kamo ati Allah haren nan ati o kala hunchu o kum monsroni
birambe oro kahirnu ngana jongoy me o kala hunchu mo sronini kembere nga kahirnu ngana tinto ite kamu hili sogonyi haqe igana tinto oya te kamu hili sogonyi haqe kembere nga o kala hunchu serniya o wi gulana ti to kala hunchu nga kembere igana tinto e dina kenga kembere nga tamu benu go ma tamun sernengo haqe be kitana igana kinye kempa kenga kembere o tamun serniya na sawina tamen kare kengileni birambe igana tinto e dina kenga ma o gijumunga de tago me kembera o me katunu te kahanga ma au kene nivoi ma yugongo e gijimen saka e men yugon kama yo baron korno angana katai anga hankana sendi tatura lawo be gawanga igol lawo be jongeni tatenga o kembuni na nombo kembrenga Asim bun Sabit bun Abil Afla ara Allah harin jabi kai neman do kisinga kama kenya watu Allah harin ya al muqsiri Allah harinti hakaza nazalat al harb ti Asim bun Sabit hagra ko mobe ati gajanyan kibaren yanka ike kama ke moware choi tama hofuta hagra ko ni mobe gajanyan kibaren yanka ike kama ke moware kemra Allah harinti ti serbe gane gajanyan yana kembere atikena gajanga ya qomi Asim bun Sabit go gajanga yana mobe ati man qatala falyuqatil kama yuqatil Asim bun Sabit kembere ati serbe gane gajanga yana kumani kina gajanga ya qomi Asim bun Sabit bun Abil Aflah gawanya na mobe kembere nga Allah harenda sabatini iqalleke kama Allah harenti gajanga kabarenga yanka ike kama mobe wa haigra koni ke mawari choi ama hofuta kemra ara sahaba nun kana nyamari nanti ugane gajangen yana unanya komi Asim ha yana mobe kemra ko nanti ato jambanyari ko benu gade nan dia Allah haren nege nantu salamawo kingani banu lihyan konga nantu salamawo Allah harena hono kini ya wore qrawon qur'ani kembrenga aro dina nyaare Allah harenda sorotu mi beqi kati ya honura ko nanti sorotami qatar go gumunda sorotu mi ya to sa kembra kun sorotu mi Asim bun Sabit bun Abil Aflah aw kundo mena kembrenga sherim purawo ken aserim purawo ken jamba yari kembra harsa badru dungono gana dangitiya sahaba tanawono wati kenda Mu'attib bun Khushair radiyallahu anhu aken ka shere badiru khurayni do Allah haren bate neman do kisenga kama kembrenga ke sahaba khore kingani Mu'attibu ya anya gilis seru serebenu gara aqabatul kubra kingani igara baya madnan konga kawma mena ndiga baya nya Allah harenda aqabatul kubra tanyere aro halle do ya ruhilli kembrenga anyi kun sahaba nuri kingani Mu'attibu bunil Khusair anyi ken sahaba nuri himen go bayanya Allah harenda aqaba ndingranga wati kenda aqabatul kubra kembrenga ke sahaba kingani Mu'attibu ya serebenu khibaren gabenga i men kama badir halle akengo gillikunga tarugu mungo khibaren gaben ko ni i men kama ka ontarni ora khallo kunsuri o ko nira koyi nanti badiri gajange Allah gara himbe ko Allah ti kembrenga ti if'al ma shi'tum qad ghafartu lakum te qara ho gara jakra kengoli iya he agama kembera kwar ho wana bu i men kama himbe nya sahaba yo himbe manya sahaba yo himbe sabato himbe mas sabatio kita Allah o ayahanu dangan parce Allah ti ho gana lingira unanya ike Allah o ajunmunya hana kembrenga Quran ay wono Kenya ka honwa koni nandike sahaba ti digameke konanu kembrenga ta khenyi kuni na sawunya gajenga iwonya wati na ghazwatul qandaq kinga ne qandaq gajenga igara kumen kutu na Madina kori gajenga beri kembra ken gajenga akoto musiri islaminun kama yero Allah gorniti iwasandinga kembra ken noni munafiqun da digangabe gabe ko munafiqun yonu radiyame go koni targumu yora ko nanti Asim nanti Mu'attib bun Khusair takhaw kundi honra ko nanti Mu'attib bun Khusair takhaw ken qa ire targumu yonda ko nanti irwaya ke masaha bo har irwaya ke gana saha Allah ko ni gara digame be ko ken wasana nanti i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ken badir dun ken su ko mantenga sana
kendi amen kangai serbe nugati qur'ana yanka nudi amen ko Allah harenda yati law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna bilambe uhudi kota gajenga qoto uhudi kota gajenga bono islaminu maga qoto karnenga gabo islaminu ndi kembirenga iti tinai hinga nay oku islaminu qalle tigamira to mai kallayre agana hinga oku sawagunya de khomi iga agokoni mowe kembiρα to mai kallayre kembiরা kedigame konnanu munafiqun yana kedigame ko dungo honura ko innanti ke sahaba takhwiri tagumu wanda ko innanti ke konnanu ke sahaba takhendari mala kulli hala gana hohoy badr dungen konani allati igana hoko igana hohonya ige alla yiwa ya hanu dangan qomi kibarenga gabo sahaba nu benu imen kama danta nu baka alla gana dunga tay katakane ora khimwoniro badr dungonu benu kawarenga gawo imen kama badri gajangen palle ora khimwoniro kundi katakane kenna nge halle sahaba tanawno wodi kenda abu mulail bun azar abu mulail bun azar radiyallahu anhu aken qahanani badr dunge kembirenga aken qahana khiwarenga gawo sahaba nu benu imen kama aken qahana taqwiri khiwarenga gawo himenu imen kama badri gajangen palle aken qa taqwiri ka tuzuru har so sagene diga mane kar allati i'malu ma shaytum qad ghafartu lakum kenni irwai wa kun mota na wa himbe ga itike kembirenga tarogumi wonda ko innanti lahazabin gajenga qoto sere gonono i kunda digame go koni qur'ana yanka na ken digame na Allah ran kibar tige honura ko innanti ke sahaba ta khaw kundi ka honura ko innanti ay riwaya masaha qomi mu'atibu khana khalengo mobe ken qur'ana ay na khangai yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara ken khangai birambe gajenga qoto honura mundo Allah re manandi kun kompu ti alle bunteyene mana bahentiya wasirella wono ni portugi kembirenga tala nan dunge ura tawi kombula kuma qur'ana yanka nanti wa ma hiya bi'awra ikombula kuku alle buntehere in yuriduna illa firar inda hola murmaganta wure kembira munafiqun yake dame ko bo honura ko nanti ki sahaba takawo ke kunna naronyana digame nyaami umaga walma irar ho qaban challema walma harna gara koymi aken kallen garanti mutunteni nanti Allah wa yahana parce allati i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum qara ho gara jakra kenya nya he agama kembirenga kawarenga gabo sahabar badr dungonu benu imen kama ahana hana ken hatib ibn abi balta ora ken kabaran saw atronga ma letre gume birambe Allah renga muna fatu makanya agar alle himbe gara letre sa womna makam gon qibari Allah hare ngillenga kembiren ora ken kabaran saw atronga ma aro khudamatu bun maz'un ira dilomine hadumbu himberi badri dungenyani ora ken kana qallen qisan saw atronga ma aro ke sahaba khore ken mu'atib bun khusairi ora ken kana qallen saw atronga masa aro mulail bun azar kemra ora ken kana qallen saw atronga ku sahaba nun nagati badri gajangen palle kabaren gawo ku yayi men kama kemira nga okono himbe ko ni tuzur Allah ti badri dungona ho garje inanya ira yaha kemira nga badri dungonu ho hondu torno badri gajangen palle na sawunya alqiyama kota i gollem po honta hayni maganda badri gajangen ko ni kinyo hayni nanti wa qagira lo arjana ala arendi badri dungoni wa geki nanti iso me ina arjanari kemira nga yana ho honya anta hayniya anta jatele dubate wa Allah wa yahana kembira ke sahaba khore akeni badr dunge kembira harsa badr dungonu woni dangitiya sahaba tanono wati gena amr bun abudi aken khani badr dunge kenna hale sahaba tanono kenni badr dunge wati kenda sahal bun hunayf radiyallahu anhu aken khani badr dunge ashere badr khurayni do Allah harembate
a sere badir khurayndi do Allah haren bate kembrenga ira ara hadisa num pilla baka Allah haren ma zaid bin sabit ara hadisa pilla ken kana killen kama a kenya sirhana no benuga salama o gilil lansar nundi aw kundi lansar no sirhana no benuga salama aw kundi sirebe no kana gara baya nya Allah harena aqaba dingiranga kingani bayatul aqaba aw kun kahanari kembere uhudi kotanga birambe gajanginga bono silaminu ma gajangin yimpanawa sirdanta no benuga sabati honora ko nanti sorotami honora ko nanti ampunkenga kembere sirebe no ga sabati igara lahirun kina Allah harenga igara bayanya Allah harenda kallen kama nanti kunti tambotini few mandi gana kara ikun Allah haren gardin manti wana kara onta wurunu few kembere ke sahaba takhaw kundi kingani Sahal ibn Hunayfiya radiyallahu anhu kembere ara lahirun to Allah harenda badi uhudi kota sirebe no ga lahirun to Allah na uhudi kota aw kundi a Kenya uhudi kota kala nyanya ma aw kuma kala hunjen sir kahirnu hoga na nyime ho kallergana na kensu sira ga na Kenya ma sarta kallergana purke tora ma Allah haren gida birambe kahirnu ngara lamurtu Allah haren korni kembere ke sahaba khore kingani Sahal ibn Hunayfiya arise konya mosiri kembere kebe gani Badr gajenga ara Kenya na Uhud gajenga na Khandaq gajenga na Khaybar gajenga aro gajenga hogo kempalar kensu komantenya Allah hare hayatu gajenga hoga nyara kensu komantenya kenna nge hale Sayyidina Abubakar kiyene gajenga be ganya arise konya kensu komanteni kenna nge hale Sayyidina Umar wati gajenga benu ganya Umar kiyende arise konya kunsu komanteni kembale gajenga be ganya Sayyidina Usman kiyende arise konya kensu komanteni kembere ma Sayyidina Ali kiye gajengu benu ganya arise konya kensu komanteni arise konya kensu komanteni kembere gajenga bega dangi Oma Aisha gajenga beri wati kenda ghazwatu Jamal Oma Aisha gajenga nyugome be kama ila gajenga ke togon sago ke nyugome ma wati ghazwatu Jamal kenga gajenga kana ara Kenya kanyiro Ali bangi kebe gani Sahal ibn Hunayfiya anyiro Ali bangi kembere ngati ghazwatu Jamal impalle kenga jangenda ngi hale Sayyidina Umar nome Sayyidina Ali nome na ya yungume na ya amiru ya Basra yimendi debebe gono wati Basra Sayyidina Ali ya amiru ya Basra yimendi kembere ngakenda ngi hale gajanga be ganya wati ghazwatu Siffin ala Siffin anga jangan kanya gajanga be gadangi Sayyidina Muawiya Sayyidina Ali romena kenga jange fitna ngati sahaba ngabe gabenga shahidin purawari kembere nga ke sahaba khore kinani Sahal ibn Hunayfiya kenga jange ya aranya do Ali batanyiro Ali bangi kenna ngale ugari Madina sahaba nungari Madina hijra ngati Allah harenda mare maullo aro kona Allah harenda mare maullo aro Ali yana ke sahaba Sahal ibn Hunayf Allah harenda aga ullo aro Ali yana hijra mpalle keta toke morsa ma afati Sayyidina Ali khalifaun atiyari Sayyidina Ali khalifaun ati hijra tanjike aro sinosegi hijra tanjike aro sinosegi ni afati Kufa debebe wono wati Kufa afati noy aga fati Sayyidina Ali karramallahu wajha kenyan salli ahuren kama Sayyidina Ali yan salli ahuren kama birambe Ali ga salla ahuren kama huren salle larande kabaru naati kenyo nyana huren kama kemberenga Ali ranya kabaru tumiya honura ko ina ndikrawo kemberenga Ali ranya kabaru tumiya aga dangi naataninga ara karanin ka hay kempale ara kabar tuminin ka hay birambe salamu ngawari ken qarani serundo mintengo kabaru naati yayi yero serungo Ali tin serundu jongo ya Ali wo munana atene ken no su Ali men samandi na jabun kini Ali ti innahu badriyun Ali ti kebe hay ken Sahal ibn Hunayfiya ti badir dungeni kembrenga kenga ya bane serun kuru ma tirna ya khari parce que sabati nanti Allah hare ne manu kisenga kama
serebenu gara badi serebenu ga shere badiri Allah hareni kabaren ga wonni kun kama dina sirun kutuwa karan kare ya ma uhudi kota serebenu ga sherin pra uhudi hamza kundi ken badir dungonu benu ga wari kun sabura Allah hare ne manu kisema ara tanyere kabare akabari kuma tanyere ta ara kenya nya hamza ari kapale mun kama uhudi sherin puru kembrenga yimuna na ali tirni puru kara kenya kali gar jabi nanti badir dunge ndoro iha karenya ka Allah hare ngol guru ma ali tirni kari kembira badir dungonu fasamunta gonyu kama serungutun kama fasamunta gonyu udangani serungutun kama wa sahaban kunyi udarno ime darno kembira ali ara koyinanti ihagira kebenya badir dungenya ne kendange halle harsa badir dungonu sahaba tanono wati kenna mubashir bun abdul munzir akenda badir gajanya a shere badir khurayni ka aken sherin purawu badir khurayni ora ko nan disro tamiro nagato kunya sherin purawu badir khurayni ore tonun koni ara nan dangi kembira kun serum puro mena mubashir bun abdul munzir aken wakuni kennan hale kemar amara metanono wati kana rifa'atu bun abdul munzir aken ka hana badirinya kembrenga serbe nugara bayanya Allah harenda aqabatul kubra aken ka hana takhayyun kundi kembra badri gajangenya na uhud gajangenya na lahazabin gajangenya kina qandakhin gajangenya kembra gajanya be toki kina qaybara gajangenya a shehrin furagu qaybara gajangenya kebe ne ke sabai rifa'atu ibn abdul munzir kembrenga abdul munzir remu sorosi kan daga badr khurayni mubashir ken sherin furagu badr khurayni rifa'atu aken woni sirebu bo kebe gana abu lubabai Allah gana dunga tay ken khibaran o kane ora khenga o gana kin adde tay aro khibar be ga dangi aken khibarendi o ken saka ataron kama ka aken kana ni abdul munzir reme ka o makin aken hina aken kana me aken ma shere badir khurayni ka jatene badir dunge na sawunya Allah arenge bakana ni badiri ala madina qariha abu lubaba yayi komo gara ken sa o ataron kama nan ara madina qariha abu lubaba ibn abdul munzir yayi kemra wana ki aken kallenga wa qis addetaye o ken saka ataron kama kana tu irfa'atu abdul munzir re nyugusiki kunya shere badr khurayni mubashir aro rifa'atu aro abu lubaba o makin aken kallenga honni kemra harsa badr dungonu sahabai wono wati kenda sa'ad bun ubaid bun nu'man aken ka hana badriya radiyallahu anhu akenda badirinya kembere ara badir gajangenya na uhud gajangenya na qandakhin gajangenya Allah haren hayatuni gajangenya ho gadanga ken su komandeya kembere sayyidina abubakar khana ken gajangu benu gada aris sekonya gajangene kembere ke yugo kinane sa'ad bun ubaid bun nu'man ya tarqu gumunda koyin nanti akenyi almamni misre begani madina tade wadi gana qubaw misre masir qubaw comme hijanungo kentu mosri yanabu madina yawara sal qubaw misreni misre be qabaranga re qur'anari la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ken qabare ken misre yani qubaw kemra tike sahaba qore badr dunke kenyani misre ke almaminga qubaw misre almaminga ya kenga Allah harin garantawna Allah harin kiyendi ne manu kisinga kama aro abubakar khana kiyendi harsa misre ke almamaunya ma aro umaru kiye ara wucenya misre ke almamauni ma umaru kiyenin gajange wo giri woti ni ghazwat qadisiyya ngajange sena umaru yana ken gajange ken kure mo onsuroni ara gajange ke yuma onkini Sa'd ibn Abi Waqqas yayi kembrenga gajange ke jongo en kata farisin goyen islamin no farsin go igajangi lagarenya haike farsin ko hanganyi mega bono pepe gajangi beri kenya hage ghazwatu qadisiyya ayung mawin Sa'd ibn Abi Waqqas ma kembrenga ken gajangi ke sahaba khore ken Sa'd ibn Ubayd ibn Nu'man ya ashedin purawu ken gajangare
kemra sherin burawun palle targo muna ko nan digga jenge kenya Allah hare hijira sinota mi artum Allah hare hijiran sinota mi rotum ni ganye kenya nange muke a sherin burawun palle sahabai wono dikenda majma'u bun jariya seno marra kenya mari nan dikenna ya qubaw misrin almamiya seno marra dikenna ya qubaw misrin almamiya ke sahaba qore halle kenya Sa'ad bun Ubaida bun Umaniya kembrenga targo munda koyi nanti nan same a sherin burawun kane tikko tabana ora koyi nan ta sherin burawu qadisiyan ga jangen yari don nan same a sherin burawun kane tikko tabani a girnan si kuren jaman no mena gara qutuban qara ala qutuban qara ati qamo ati inna mustashhidun gadan fala tukaffinuna illa fi thiyabuna allati asabna fi ati qamo ati kumani alla gana dugata kumani oko shahidin furawuno ati kumani oko shahidin furawuno a komi a shahidin furawu alla ra koyai nan sami a shahidin furawun ga anti kota bana giri kuren jamano mena na keddi ameko ati kumani oko shahidin furawuno ati ka o na shahidin furawu ti kama o kasanke maganta o ga shahidin furawu ti iramu benui karo kasanke ti kunye kama o kasanke ti irami tanai maganta o ga shahidin furawu ti iramu benu karo kasanke ti kunye أتقامو أتي إنا مستشهدون غدا فلا تكفنونا إلا في ثيابنا التي أصبنا فيها كمبرنا ركياكو تماو شيرم براو إرامري ماغاندا تماو شيرم براو إرامري ماغانتا ugakara ugaru shedum ugaru kari uma ukasange iramere maganta ugaru shedum brawo irame beri tigembera tunu kasange kenyare kembra kya ko ina dike sahaba qore kinga qubaw misina almaminga badir dunke gani kembra ashirin brawo allara koyai nan same akotangale kembra sahaba tanono wadi ganda uwaimu bun sa'ida aken kahana badir dunke kembra aken kahana uwaimu bun sa'ida aqabatul kubra madinanko benuga bayanya Allah harenda aqaban kota aken takhenyu kundi kenan ya hale qubaw misire akbarenga yanka qur'ana nga yanka nutiga qur'ana yanka nutiga kentiga nen khangai qur'ana ti fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ati sirwa misire kede iwa kanunu nanti iwid insenu ti Allah qaw senu yomen qadmu kina ya bana Allah renti ne manu kisin kama ni'mal mari'u minhum uwaym bun sa'ida ati serun suro sa qur'an bagara kubenu tiga tikun serun asa ti qati uwaym bun sa'ida aw kundi uwaym bun sa'ida aw kundi kemra Allah renda ke koni nanti ke badir gajana ken uwaym bun sa'ida ta okuri kemra uwaym bun sa'ida tarugumunda ko nanti Allah haren kiyen gajamu benu ganyara Kenya aro seno maru kiyen ara ken ka hanaya kemera taro gumunda ko nanti afati seno maru kenyari ti kemera ti seno maru yansali ahurenga kemera umaru ga sala ahurenga umaru ga sallahu umaru ti jamanda ati ke sahaba be haikin uwayn bun sa'idai ati darapo suma city Allah haren de maninda maganta ke sahaba ni darapo ke wure amuraduna kan gajen ho ganya ke sahaba ta kenyari كان عويم بن سعيد كمرا وغريب مدينة الله علينا مار معولو كأنه حاتو بن عبي بلتا الله علينا مار معولو أروكينا كمرا عويم بن سعيد أكني بدر دونجي ومارو ميسان سنغابو وليني خالق سينير الله غنا دونجي كوتاتنا وداني تاكوتنا ودعاء قرنا وت اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته إلى اللقاء السعيد.